Dobrodošli na ovogodišnju posetu jednoj IT kompaniji. Naučio sam o tome koje sve pozicije postoje u IT firmama i koje su razlike, također koje su sve opcije za nas posle fakulteta i kako izgleda ceo proces zapošljavanja, intervju i tako dalje. O tome nisam znao, a sad mi je dosta jasnije. Jako mi se svidjelo jer će biti korisno i da odlučim koji fakultet želim da upišem, ali i kako želim da organizujem svoj život dalje, koje ambicije treba da imam i šta treba da jurim. Definitivno mislim da je zanimljivo što su imali priliku da razgovaraju sa našim inženjerima. To su sve mladi inženjeri koji su kod nas tek nekoliko godina, znači veoma bliski njihovim godinama. I to što su imali priliku da čuju kako je izgledalo prvo njihova srednja škola, zatim upis na fakultet, mogućnosti koje su imali na fakultetu, način na koji su razmišljali o svojoj karijeri, koje su neko predznanje imali pre nego što su konkurisali za poslove, pa onda taj neki prelaz između fakulteta i zaposlenja, kako je to izgledalo, kako su izgledali njihovi prvi poslovi. Ove posete srednjoškolcima jednostavno pružaju veoma retku informaciju van školskih klupa o tome kako mogu valorizovati svoj rad. Znači, upravo mogu da čuju kakvim se okruženjima radi, na koji način se radi, kakva je organizacija rada svakodnevnog jednog programera. Također mogu da vide i kako su sjajni uslovi rada i to je ono što sigurno njih stimuliše da nastavi u ovom pravcu i da posle završene srednje škole upišu neke fakultete koji će verovatno od njih napraviti sjajni programeri. Hvala vam puno, zaista smo dosta toga zanimljivog, novog i nadam se korisnog čuli.